Astagfirullah. Melek. Aku seorang arsitek mempunyai pengalaman. Kalau berjalan aku seorang kapiten. Banana pisang ciao ciao, banana pisang ciao ciao, banana pisang ciao ciao. Mana bosku? Anu si adik Paka nyamper arek mandi. Berikut gak bos? Ayo jalan. Ayo siap. Banana pisang ciao ciao, banana pisang ciao ciao. Ayo kemana seperti Dinan? Banana pisang ciao ciao. Tadi mana mana yang anak bapaknya udah pakai sendal. Kasih ya bos. Adik, adik. Ada apa bro? Boleh nyuk kasih barang. Oke bro. Isi mamang barang-barang kene. Aku kotok-kotok geng, geus kokore. Nyau kebogeng geus ngagaru di sawah. Ya, karuan lah di dia akhir ku nyokot udah kelak. Lek-lek ayo mau ya kemana? Siang lu ya ke mamang, om. Oh, punten oge mang. Ayo teh sowan ke mamang. Aku mana mau budak dengan? Ayo orang ngajain si mamang iyo. Nah, si mamang engges, dia mirip Joker. Halo kabur udang. Beneran ya, ujung dicoba wir malam siki nangkat dilu leungit hiji tutung manan itu ge cager Tuh kan, dia mah terprotes basena. Bakung Masya Allah, nikmat amat Gusti.
Ya Allah, saya nurutan. Bakeng, 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 bakeng. Astagfirullah. Eta soalnya nu diurut ku aing jelema apa setan bangkerok etanya. Aduh. Eta kunahan cu pada ngusieun bae. Emang dikira naon meureun? Astagfirullahaladzim, berang-berang ayah juri. Ampun, ampun. Enak ya malah celak celek kecolak kecolek hobi anak sekarang celak celek kecolak kecolek hobi anak sekarang celak kecolek kecolak kecolek hobi anak sekarang celak celek kecolak kecolek celak celek kecolak kecolek hobi anak sekarang celak celek kecolak kecolek hobi anak sekarang celak celek celak Stres eta mah. celak celek kecolak kecolek Ayah, anak saya tak ngaku-ngaku celak celek kecolak kecolek hobi anak sekarang celak celek kecolak kecolek. Mar aing mah mun menang lauk balelot dek dipais. Kami mah lamun menang lauk manyeng dek dipelakeun di sawah supaya jadi lele. Ngait. Terus, ngait ya. Siap perintah. Terus kami menang lauk teh dibere. Celak celek hobi anak sekarang celak celek celak celek celak celek celak celek eta tembok Mar, hayu tengkeun. Hayu. Pan eta jadi ibu-ibu.
Wahai matahari yang indah, sungguh bersyukur aku hidup di dunia ini. Brak, Ngomong ya jangan lengan. kemana ya orang? Kan itu. Celak, hati anak saya. Si Mamang stres. Oh nya Mamang eta mah rada-rada. Colek, hobi zaman sekarang. Colek, hobi